Kasngi Utrai Selatlai. Kasngi Utrai Selatlai, kadai kasngi Utrai bakat do, jong ke ayom len. Kadai ru kasngi sedang, jong ke tayo bakut. Padha kani kasngi Utrai Selatlai, ikan mau buram, ya kacing wan rong jong ujisu, kum usim, bat unong job, syapo kenong ba, Jerusalem, shua ba unsha sanar pna. Ya kasni Utrai, shua ke Paskha, lakhot da kasni Utrai Selatlai. Na marhakan di kasni Utrai, ki pait riunget, ki bawan shim benta sha kacing lenyam, ki yok pedang ya ki Selatlai, bat ringkat ki lindo, ki ya shim bentalang, pan pin kan mau biang, ya kacing rung don burom ujisu, ha kenong ba Jerusalem. Habangi pek, na kisau gospel, kacing wan rung jong ujisu, syapo Jerusalem, da kabasyong halor ukada. Kacing yarok jam jong kipai kenong ba, Hosana ya upun udabit, yarok jam ya uta ubawan, haka kerteng jong Utrai. Hosana ya ublay syajurong tam. Bat kacing siang jong kipai ba ya kijain kup, bat kitenat din halimti, bayat ukada basyong ujisu, tapin ken mau, ya kacing buram, bakirpang jong kipai ba, ya ujisu, kum usim, bat unong job. Bat ngin syam ya kane kacing cia, ha ka gospel Matthews, kalnong ka ba arpuwe, dukot baningkong, hadu bakadwe, gospel Marcos, denong bakadwe, dukot baningkong hadu bakadwe, gospel Lucas, kalnong ka bakat kendai, dukot ba arpupra, hadu basaupo, bat na ka gospel Yohanes, kalnong ka bakat ar, dukot bakat ar, hadu bakat kendai. Habapai ya kacing rakhe ya kasngi Utrai Selatlai, kani kacing rakhe, ban pin kan mau biang ya kacing rung jong ujisu, sya kenong ba Jerusalem, kalas dang, ha karukom bakirpang, la kumno, ha kaspa senam kabasau. Ki Kristan ha Jerusalem, ki ju ya lumlang ha ulum olip, ha kasngi Utrai, shua ke Paskha. Bat shua banjat procession, syanong ba Jerusalem. Kila syashkor, ya kacing pule, na ka gospel, kabaya thu syapang, kacing rung jong ujisu, sya kanong ba Jerusalem. Hadin bakila syashkor, ya ka gospel, kisdang bandit rung sya kanong ba. Da kabakawe, ya Selatlai, bat kitenat ding ulip. Ringkat kacing pertajam, ya ro ya uta ubawan, haka kerteng jong Utrai. Hosana ya ublay syajurong tam. Kacing tho jong kaway kanong lek rublay, sya Jerusalem, kabakerteng ke Ijiria, haka spas nam kabasaw, kalabatay syay kumni, syapang ke procession Selatlai. Kipai ba babun, nadu badangrit, hadu kibalasan, kira ya kitenat selading, pat kisenran ya ubishop, ubashim ya kacaka ujisu, pan lekrung sya kanong ba. Haki sepni, kani kacing rakhi, kalapriang, haki spas nam bapra, pat bakandai. Bat bay hakini kispas nam, la penrung hakane kacing rakhi buram, ya kacing kerku, ya Selatlai. Habangi paipat, sya kacing rakhi Selatlai, haka balang, haka por meminta, ngim pindan kam syuk, ya ukada, bat ngim siang syuk, ya laki jangkup, bat Selatlai, halim tiyat. Hindray, kacing pendon kam ya Selatlai,
ban ra ban kawe bat kecing pinhoi de kisuruat hosana ya ukun udabit kadang yai peteng hadu minta meni ya kislat lai lakirku shwa ban sam shaki paitba namar kata kadau om day ban bret ya kislat lai kum ya kinyut hinrei day ban lum bat bo bha yaki kini kislat lai ba an sakirku minta usnem an sapindon kampat yaki ha usnem ban wan ban pinmi ya udupe ubangin lapat ban pindon kam ha kasngi balang berdepe ya kislat lai balakirku day ban bo bha bat lum bha bat deiru ban shutang lani tep apo khindo ladangi kwa ban bread no yaki ha ka chingle nyam chong kasni utrai slat lai la pindon kam yaki rong sao bat rong le ibak kedaudak ya ka ching pelaj im ya ka perthei da kasnam chong ukres ha kasni utrai slat lai chong uni usnam arachar arkunriu ya ka ching puli na ka gospel shwa ban kirku ya ki slat lai bat ban yai procession la shim na ka gospel chong Matthews kalonong ka paat we khot baning kong hadu bakhat we tu minta in ya snap ya kane ka gospel haba kilapoi hajan Jerusalem kilarung habet pace ha ulum ulit nangta ujisu ulapha armut kisinran chong u shakmat uda ong khilek shakatai krishnong hamar pirsha chong phi pat phinlap shi sundan away kakada balate ringkat bat ukhun chongka lot yaki bat yalam yaki shanga ladadon pa ong yapi yathu ba ukin rat udon kam yaki bat unsha bakin wan shi sundan kani kalachia ban pin ulong ya kaba unong yathu ulpa ula ong tu yathu hakanong ba Sion minta usim chongpha uwan shapha ulong ubacham nut bat ushong halor kakada halor ukun kada ukun chong kamrat kit chinkit kumta kisinran kila lech bat kila le kumba uchisu ulaptha yaki kila wanlam ya kakada bat ukhun kila tap yaki dala kichankuk bat uchisu ulakeu banshong upat ba babun ulaya siang yala kichan halenti kiwei pat kila khilat da kitnat ding bat kila siang yaki halenti kipat ba kibayat hakmat uchisu bat kibayat hadin kilayai perta hosana ya ukhun udabit ya ro cham ya uta ubawan haka kerteng chong utrai hosana ya ublei shajrong tam haba uchisu ularung ha Jerusalem kanong ba paro kawai kala kinwin chelang kibriu kila kili uesha uni kipat ba kila cuba udai uchisu unong yathu lupa na Nazareth Galilee pa gospel chong utra pa chingyoro yami kukres tu minta nginipet yakat tu katni ki chingmut ki bayasno bat kane kasni utrai slatlai baningkong ka chingrung uchisu sha kanong ba Jerusalem kachia tang katu katni sni shwa kapaskha lani kaching ya lai ki kindiat sni shwa chong kaching le niam ching ya lai chong ki chu kachu penlong ya kanong ba Jerusalem ban boy
da kinongwan pilgrim. Ujisu haba ula wanrung sha kanongba Jerusalem. Ula penpau yalade. Kum ukun langbrot jong ublay. Namarde hakini kisni. Baki longyeng jong gicu. Kidang bunkam bancit. Ya ukun langbrot. Baklem thobria. Na kabenta kecing kawai niam jing yai lait. Kabaar kecing pendon kam ya ukada. Ujisu ula pendon kam ya ukada. Kum kecing pendap ya kecing ya tulpa. Na ka kitab usikharya kalenong kabakhendai kadekot kabakhendai katho kumni. Tushat men nadu kadonut kunong ba Sion. Turisa jam usor Jerusalem. Hakmi usim jongpi unwan shapi. Unong chok ubahok bat ubasorit. Unwan da kabasyong halor ukada. Hoot halor ukun kada. Kani kecing pendap ya kecing yatulpa usikharya kapin pau syai ba ujisu ukwa ban pen itu yalade sya kipat ba udai mesaya ukada utau ya kecing sngorit cingsuk pat ya kecing kloy ban syakri kabapin ya per na ukulai ubalong kadak jong katma lani kecing job thma. Kani kecing pendon kam ya ukada da ujisu kakedau syai pa mau kum usim uwan da kecing sngorit ban wanra ya kecing suk bat ban pelaj im yangi da kecing ik pat cing syayap halor kading pna. Nangka ukada bala pendon kam da ujisu udai ubampat cu pendon kam da manu rimanu. Kabapen i balapin kerpang ya ukada na kabenta kani kakam kabakentang. Kadon ru kecing itu ba ukada balapin dan kam da ujisu udai na kacak sembai kada badon ya kisnyu hoyong ha kamet jong u ha kadu jong kading pna. Kabalai kecing siang jong kipat ba yala ki jain kuk bat kislat lai ban yai ujisu. Kecing siang yala ki jain kuk bat kislat lai halinti bayai ujisu. Kapen i ba kipat ba kipriang ya ujisu kum usim. Kabasau kecing pendon kam ya kislat lai. Kislat lai kitho ya kadak jong kecing job bat kecing kemen. Bat ngiyo i na kecing tho bakut. Kipat ba da kecing kemen kila kinhoy bat risa jam. Ringkat kecing kawe ya kislat lai haba wanrung ujisu sya kanong ba Jerusalem. Kabasan kecing kinhoy jong kipat ba. Kipat ba haba kila pediang ya ujisu kila ya perta bat risa jam. Hosana ya ukun udabit ya ro ya uta ubawan ha kerteng jong utrai. Hosana ya ublay syajrong. Kikintin ukun udabit kitau ba ujisu ulong usim. Bat kipat ba kila itu ya kum umesaya. Bat kecing mut jong kekintin Hosana kadai tu pelaj im yangi mentah lani tu pelaj im yangi ni kerta. Kani kecing perta jong kipat ba Hosana kalong kum kecing ut jong kipat ba ya ujisu pan pelaj yaki na kecing sya nyon ben bat cing sya le ben ha kiroman. Kani kecing perta Hosana ya ujisu
kadon ya kecingmut bakam celiu syushu. Namar ucisu ulawan kenang syak kepertai ban pelaj ya baro na kapop bat kecingyap. Tekini kidei kicingtip bangila lumlang syapang kasngi utrai selatlai. Kublai shibun ublai unkurku kerdo ya pi baro